BJP Ratari Asong along pen kaci udun ajok dilar asang long dun dedet. Hamren hitiki mialong ake joy pen sekelang kapidopon. Jintong BJP Mandar Komite ahin pen perang kiamai kapidopon. Card news kelang arat doan abang phubang phia phan seta me nilihin pen cardom na pajar eklo cardom taktenon beer tang ton pen arjui tha nizang karbiang long along ripinang an political amu kapathia jok dealer asang kiron ata ke plak ang theke klang pona berta card news asa hemalong berta nang le Hamren long supi pen kilometer precap ka hello rong pangbong arong nizang karbiang long na pen meghalaya ahoy kedai arong along achiklo jonwang khandali lems cooperative pen sangkiron pondro masongsi rong pangbong irui ahitia ni pasi tondung si cooperative sang akar kachipari deng long atuma phan an sangkiron ponasai deng pondong bon sitami isi kimang humemeke iruda bang phi sangpi rosmi terangpi rong pangbong donga sora phan kidam tang ningkan hini sose angbong sang kipi pon bom pen pini arnike alang liphan kapre Ratari Asong along chipo ogdon det pusi karbiang long autonomous council minority board chairman Augustine Hanse hin pen akoi pc sang pipon pedet pusi ki thoret abang pipen akoi pipon ne BJP high command phan ka chitano potsi ne phan sang piri pusi la so aparok phan ki putang ho la si la bangke anike achiklo jonwang ta sang long ver la pen non ta long nai phan si ni media long la so lam nang ka pachi thang lo kopia karon sini ke la so sang ke long le lo ni hai kaman han ka chedan podma arleng ke the ni tum ki duk ke lak asole ni tum ka paman ke lim arleng ke the tum han rena tum hani tum vote ke jok pensila la tum arleng ke the ka chiman long bo de pini ani pipola ne ka chedan potong ni la sang long le puma he pha kopia akaron lo ne phan pini ani sang piri pu nang kaning je bang ke minority board chairman Augustine Hanse si ni phan ki pu to dap jola aparok ta dolo muk mana korise na he tak mana korise tu muk kana amne samne re pa koise na koise dibon alage muk koi koise jo muk koise dibon alage kopia thilo kopia pot lo lage nili ke long nei ya right do perang ke ketar le pona hut ke phoret abang pipen ka than pon atengke kedam tanga pura hut Bharatiya Janata Party mate BJP Ratari Asong atuma phan aning ki dok de alam ka chepaklang apotsi lahayang theke klang pusi alang ni pen jongpon BJP atum ke itum karbia khaya phan ka ching hon ke ichat tawe athema itum han vote nang ke bai easy ke kupilo itum han dilhia long nang ke hang pidam ke litring lasi nang tumta buji pame non jadi pame non karbia khaya phan nang ka ching hon itum atok anu ke do along seta me sar banglo karbia khaya phan ching thur nang ji pusi itum phan ko ane ka chupidu itum ta aphia phidu nang chisong du nana lapen halapu karbiang long autonomous council minority board chairman Augustine Hanse pen police kapenep kapang nang ji alam hei hui anta thel ki hapte kang lapen amithang jungjung wang prutsi sang kiron adilar asok raya phan pin khasi sangron pon detri pusi pin khapte kang pusi ki phoret abang thi rosmi terang pi pen therang ki athengno chethan pon piniarni abangke la so sangta longdun de derlo athema BJP long penili chi odun kok ajok lo nili ahok atowar ke dam karbia khaya so reng nang ji pu kama thadam si nili BJP long penchi oboblo la pen ladak piniarni ke nili phan nang ke sorsa nang ke lang silera tum do kok si sangta Augustine Hanse nili phan sang nang pipedelo minority chairman Augustine Hanse patodap dak hara sangkiron dilara parok aphan piri pusi nang ki pute kanglo amani like longdun de derlo lasi karbiang long rada sotum nang litum matha ilitum ki duk kelak aswa phan la anang kelang rem pulote itum koson si kereng dun po BJP asarkar koson la itum kereng dun po nang litum matha tela chairman se amithang wang se wang plut si nili phan nang ke sanglong lelo pini pen pu ne ko pipot lo ke long le pu ne pudun lang abadan ta ni phan ke police nang panep ji nang phan pusi nang ki pute kang nang ke ther te kang lang ne kiduk aso inut sarpimar rong pangbong sarpimar kiduk aso phan police nang panep di tang ho ne BJP along panchi ubo mat along ka prega party kidu na polo
Islam nali pan dat ma anut kapre handa sondu ma. Anut kapre ka tum ke ni ason an chidanon hai bang vedet ma hatum han bang ke pupe. Non mat ke ni panan cholang. Ahok chithanai ni ke ahok si kithan. Nili men ke rosmi terang pi ni rong ke rong pangbong. West Karbiang long. Lake JP pen asanggali lake aprang penta dake ron bom lo anutin dake rong ni raido la ration card lo ke dolo pulo tang ke long ni raido lasi lake Agustin Hanse board chairman pen ki pia sanggali ala high command pan kacedan ang ko athe ko pilo kacedan ang ko athe ke alang tumsi efan nang ke lang nang po pusi itum rat pen ingwai da phi itum ining khang nang pi bede nang papleng bede posi itum BJP apan punang kolo hala sarni alangli Rosmi terang pi punang kolo ki punang ko katheta chini lo itum hanang langle da pulote chedan de da yogi akola apuan ber alam ke lamso punang ko kathe bang ke arni bang sar jai kathar bhan alang tum kasorsa ma muk bhan kasorsa ke itum Thangda chupurunde alang tum nang pudat petai tum purunde ituma parti ana purunde pini arni bangke EPSL silong cepa ongne ramat Rosmi terang pia panke sang pipe pusi Agustin Hanse board chairman kipu kaningje kopia thelo lage Agustin Hanse phanse arjulo pini Legal Services Authority West Karbi Anglong lapen Joint Director Health Service West Karbi Anglong chilang pen pini hamren hitikimi marti utility building ahong chatayalong rataphan akijoy pen se kelang aja makeup adupona berta pherangki hundor kropen kat news asa hemalong bertnang pali kiong dung ara datum bangso akijoy pen se kelang along our side to endunsi se chilang don renti prekja makiso atama phan se lang ponsi akijoy dowa hehuita pajirdon Jaimek along Hamren Municipal Board Ward Commissioner Moniram Terang Chitong Donse RDP Dun. Topini Ladakh Hamren Municipal Area Salong jointly organized by District DSLA Pulo District Legal Service Authority Lapen Joint Director of Health Service Hamren Latum celang pet pen itum dak free medical check up ke bipon lake isi mesen lo lapen nili stame alang le tumapan la son our side dak Hamren town mate Hamren municipal area sapan ke bipon theke choro lo lapen non e prang ke wangji ani stame alang le tumalong nili tum municipal pen ta cherap dun bomdi lapen letum dak pini dak freely pen alang letum nang pitek athe itum dak ke itum duk kiduk atum sigong la se itum letum private le dam pul itum check up aphan stame itum tangka pinai stame pini bangke itum isi awar sailo alang letum ke thik pon thega pot nilihin pen da Karbi Anglong Autonomous Council kilik jia phan apor nakti bom tanglo bangso kilik jia long constituency tinalong tami ongdung leader satum sitami kachipati dun jia phan chisik chedang pon bomlo lasonsi number 3 Jintong MSC constituency along sitami leaders mati kilik along kachipati dun jipo leaders nangdo tanglo Asong kaprek le pudam de sitami BJP asong penta kilik kachipati dun jipo abang puatung rong rup aluk chipar jam tam bomlo Bangso azok rong rup asoratum mate BJP asong along ke claim kita matum sitame kemang huben asong si nang dulu. Laso azok pini BJP Cintang Mandar Committee asahem rong jang pong along perang kiame padupon lo lapen BJP Cintang Mandar ahin pen kaciparai pon alam phe son thomalam klardak lapen sodak pen than pachini pon lake madu BJP career karta mate intending candidate atum sitame chingrum so pen candidate aparman high command along an deputation chitoy long le. Madu Cintong BJP Mandar Committee atumahin pen party alam hehu electronic media, print media along lam jaidun longle. Samson rong party Cintong BJP Mandar Committee members apansi Cintong BJP Mandar Committee media spokesperson arpu pek pontang lopasi perangke amaya long pangdak ponlo. Kramtang thongkara si precheklo ningkan 2021 BJP Mandal Committee office ronjang phamade BJP Mandal Committee penertum kinnaso sonthom Alamrai mate resolution dempono. After resolution number 1 as adopted a resolution in the office bearers meeting held on 31st 10/2021 at BJP Cintong Mandal office Ronyapong
in that meeting we have taken, it is important resolution that no any group of BJP or BJP's Karjakarta will be allowed to send deputation to the party's higher level authority without any concern from the Mandal committee. Further, any intending candidate, if any, of the coming KAC general election will not be allowed to make his own group for propaganda, because such kind of activities will divide party's strength in spite of strengthening it. Resolution number 2. All members of Karjakarta's Mandal level are not allowed to interact each other through electronic or paper media or social media, and if any. Resolution number 3. As the resolution is unanimously adopted and passed in the Mandal office bearers meeting, Sri Samsonapur of Village Longiku, members of Mandal Committee and Sakti Kandu Pramukh of Kuri Pesatagano is allowed to act as a spokesperson of BJP Mandal Committee. Lalu langsung thomani itu tumla bengpon lo, asi apransi isi bang apon kalau hello, kebangji KAC general election. Awal sampai badul tiket ha mati intending candidate. Sampai amet hang jongjung kupine group pijim mati group kacu bonai pen. Kupine langsung abang high level on sampai kedam dedet ji pansel dak ni tum ciparai pon lo. Lapen hini bangke badu members mate Karjakarta sampai la social media, electronic media long sampai ani hang jongjung pen song alam the song ceparai lam ke nengi pon pedet nang pon ke thoma bangke laro ke bang jilang apor sampai party mate song mane BJP apu thak sayang deng lapen kecerai pon alam ans sampai party pen lam jas apom te spokesperson ahin penansi setelam sampai deng pon chotpo mate than pon chotpo Baitha langsung pen jasa nang hi nang kilo birta. Nan malam sopor pan birta mo ton iksana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitunta Humri Ignon. An sose kachini jiapan la abel kipia number along Humri Iktame. Dihena mopit putat birta along Wangtulo. Pradhan Mantri Wan Dhan Yojana scheme pen prek jam ing nam arlokido asona mung pen kasalam aseke dongka mukam ken and bamboo industry asa hemalok seki ki pialong kachari dun doa na phan phai kuni ni phai sir ke parni ada por phai ke pra achete ma por malom certificate ki pipona berta pherang ke kervin terang pen berta na pale Dongka mukam ken and bamboo industry asa hemalong seke ke enduna toma phan certificate keron amayalong Dongka mukam municipal board chairman G2 Terang DTC Chairman Barim Ke Highway, Soil Conservation Board Chairman Barim Chandra Singh Rongpar, Dongka Mukam Ken and Bamboo Industry Master Trainer in charge Dilip Teron, Lapen Guwahati Pen IIE Coordinator Pritom Biatum Chetongpon. Nós também não temos que NRL Lapen SRL Mandar, da Benang Adim Talatun, Benang asking penatun nek kamplai bondu special training bek deng bondu setam me hadi NRL la pen SRL ma phangta las ge thelo bondhan vikas kendro akho ge ge thelo la superior aphe overall ka kadong technology san hada se include la special program chief minister program husila support ki inaugural delo la pen isi kopai ke me non pinyani na tum la so program setam ya semet ki pinya program thego ji apolo Lana naik katu ya pos namanya, naken national level, international level sesuatu focusing ji.
abinong ke pini hala so level puson tadi ke damtan Guwahati la chief minister la so program tos tami Karbianglong arlo zasmetet ke bonman vikas kendro pe ka selambon la so tami hadaksi international level of focusing especially hala sekseret arpek lo isike la pen isi banke la biri kosa especially siap tekes Denarong Bharat Pathua Klamalong Denarong Sport Association pen kapater pipon under 16 lapen under 13 arta tumapan ke chengsi football tournament championship kapatu ke chengpona berta pherangke Rajiv Bepen kat news sa hemalok berta nangpale Denarong Sport Association lapen Karbianglong Morning Star Football Academy atum pater pipon si phaikoni ni phai sir ke bani Denarong Bharat Pathua Klamalong ke chengsi Jirsong Cup under 13 lapen under 16 arta tumapan kapatu warsa pipon lo Non uwi kimia tamapan kapatua hin kantur ponjia phangsi keng kam chijor ponupusi pachini pon. Pini kapatu ke chengani lake Dhentaghat Football Academy lapen Samilangso Football Academy atum angbongsi patu ponlo. Laswalong Dhentaghat Football Academy atum ke thekno charajok Samilangso Football Academy atum phan gol hini pen parem ponlo. Laswapit lapen under 13 arta tamapan kapatu awar sai P2C Dong Muka Football Academy lapen Samilangso Football Academy atum angbong patu posi puputa ke thek jedai koya jok gol che thapun edesi tie breaker pensi Dong Muka Football Academy atum chepahai ponlo Bangso kapatu kapang cengalong Alhiaman pen Karbianglong Morning Star Football Academy a principal Anparta District Press Club of Karbianglong Amepu Diganta Tero Kasa Adun Mepu Borsingkro Katmu Senior CU in charge Arun Lekte Thanbang Jorbi Rongphar Thanbang Mongor Singh Be Denarong Sport Association Akongchun Bang Dharam Singh Ingti Bipur Milikatum Chitongton Renti Pini kapatwa long kelang cari dunatum lake Kasa referee Ajit Timo DSA referee Jiten Milik lapen DSA referee Rajib B atum si Ingsam Jin Pen langdun cari lo La soputak mata ponsi metu All Karbianglong labang so football kapatu ke cepati pun ladak Bharat pilalong ni tim TV pun las ado we arat banta chonengri abang kela pueno anu tim tum si tame along si tame ka promote ponji prophan kabori ponji bhansi chonengri pon bade krimlo lapen ampinde termas council pen kapang dak pon sport culture obutak si tame pon mate kirim bonda kabori pon lapen zona lama ke termas council pen si tame la academy aputak aphan penanso ardi pipon padora sonte ilitum non ke thur miau be tumhan kapathu aputak kaching thur ponji penanso akethi dum dojima pusineli mathapa lasi aprang sia bang kapadusi bang keneli pipon ke Dengo Sport Association angkang along kedo Morning Star Football Academy Denarong hingkasi cepatir pipon labangso kapathu along alang ya ke hai Jorbi Rongphar lapen Mol Singh Be lapen Dhontu Pator lapen Jiten Ingti atum jogjaksi labangso donar nang pidum tena jonisi labangso kapathu made football abang kene tu pini bipon long made githurnya Pinya berta bang lepas si kangton iklong domitak me kurang tu